درابات شرفدارین چاروکاں وشت کے میں بلوچی مراگش بام شوینا بلوچی شاعری درپشنا کے استال وجہ بشیر بیدار صفت و ساڑائے محتاج نیت ناپا ستا و توصیفہ حاجت مندے آئیے گوشتگیں گال گفتار واتی گپا ڈسنت کے ماں بلوچی لفظاں کا بشیر بیدار قد و بالات چنچکیں تو آئیا پاوتا چونے نام توارے پہم کتگ دل سیر بھی چتو تی نیادانی لذتا چیدنت خدا منا وتی ہورانی جنتا یکرندے در بیت اگاں دانکی کو چلیں صدرندہ من گران تی لنٹانی منتا بشیر بیدار شعرانی اولی کتاب گربا میں نامہ سن 982 چا پاک نیوز ایجنسی چیر دستیا وجہ علی بخش دشتی سربراہیہ چھاپ شنگ بتک کتاب پیشگالہ وجہ علی بخش دشتی بشیر بیدار شعر عزم بابتا تران کنانہ گشت کے نوکے بلوچی شاعری سروک بشیر بیدار ہچوڑیں گلاو ستائے وازمندگ و واسطیگ نہیں بلے حق کشت کے بشیر ورنائے خیال پیرین و پجمردگیں دلاں بودکاران چیا کہ آئیے گالانی وانگا دل گرم و حیال چوکوہا چستوان آئی شہرانی دومی جوانی یشند کے آئی گالانی تہا ہیچ پیمیں چپ چوٹ ماننس تو آئیے زبان و بیان سادگ و آسانن ہمیں واسطہ آئیے شعر زوت دلا ایر کپا بشیر بیدار شعرانی اولی کتاب دومی چاپ سن 2020 پدا وجہ علی بخش دشتیاریے لائقے پشپت غلام اعظم دشتیہ چیر دستیا چاپ شنگ بتک ہمیں کتاب پدتا کا بلوچی زبان نامی نوشتہ کار و پولکار وجہ طاہر حکیم بشیر بیدار بابتا نوشتہ کند کے بشیر بیدار نوکے بلوچی شاعری سرکردیں شاعراں چے یکی ایوتی شاعری بندات ما 960 داک کا کتگ یہ اولی شعر دنیا نامہ ما ہفتگی نوکے دور کوئٹایا 1963 چاپ شنگ بتک دائیں وعدہ یہ شعرانی 4 کتاب چاپ شنگ بتک کے نامش چو ایوڑ آیا اولی گوربام سن 982 چا پاک نیوز ایجنسی توروتنے مگا دومی حزام سن 990 چا بلوش دود ربیدگی پٹپولی انجمن کراچی نے مگا سیمی کریاب سن 999 چا بلوچی ادبی مجلس بام مسکت نے مگا اور چارمی ماہکان سن 2011 چا گام پبلیکیشن گوادر نے مگا و بشیر بیدار زند و عزم بابتا نوشتہ کتگیں نوشتہ کانی گچین درپشت تلاہیں بامسار نامہ وجہ طاہر حکیمہ ردوان داتگو 2016 چا بلوچی لفظاں کی دیوان کوئٹہ نیمگا چاپ شنگ بتک بربادیو سرگاری دگے دوست کجامیں ای دل تا قیامت تی زلفانی غلامیں یک رندے بگندے تا ہزار رندہ تمہکاں اندام گشے لالے خداوند کلامیں اللہ میارے بلوچی سبز و بلوچستان میزران بات